Hello and welcome to Safed Estates. This channel focuses purely on clear, accurate guidance for people who are following, considering, or already part of the refugee process. Hallo en welkom by Safed Estates. Hierdie kanaal fokus uitsluitlik op duidelike, akkurate leiding vir mense wat die proses volg, dit oorweeg of reeds deel is van die vlugtelingsproses in Engels en Afrikaans. In this episode, we will look at the entire refugee process after application according to the USCIS website. This website really explains the step-by-step process, including what to expect for interviews. So I really recommend that you read it for yourself as well. I will post the link in the description and as the first pinned comment for this video. I will walk through the entire process, first in English and then Afrikaans. So you're welcome to use the timestamps in the description and first pinned comment to select the language you want. If you have not watched the basic information and application videos, I suggest you do so before watching this video. There is a playlist for all the videos as well. In hierdie episode gaan ons kyk na die volledige vlugtelingsproses na die aansoek volgens die USCIS webwerf. Hierdie webwerf verduidelik regtig die stap-vir-stap proses, insluitende wat om tydens onderhoude te verwag. Daarom beveel ek sterk aan dat jy dit ook self lees. Ek sal die skakel in die beskrywing en as die eerste vasgesteekte kommentaar vir hierdie video plaas. Ek sal deur die proses stap, eers in Engels en daarna in Afrikaans. So jy is welkom om die tydstempels in die beskrywing en die eerste vasgesteekte kommentaar te gebruik en die taal te kies wat jy verkies. As jy nog nie die basiese inligting en aansoekvideo's gekyk het nie, stel ek voor dat jy dit eers doen voordat jy hierdie video kyk. Daar is ook 'n playlist vir al die video's. Before we start, in the previous video I mentioned some documentation that you would need during the process. You don't need all of it to apply to the program, but you will have to get it as soon as possible. For this, I highly recommend this website, made by the Western Cape Refugee Support Group. There is no other place I found in my research that explains the South African documents better, what it is and why you will need it. They even have pictures. So please have a look and see what would be applicable to your own personal case. The link is in the description and first pinned comment. Now let's begin. On the USCIS website, under related links, you will find a flowchart called Flowchart United States Refugee Administration Program, USRIP. When you open this, it is a PDF document that looks like this. Now let's look at each section. United States Refugee Administration Program, USRIP. Refugees overseas and must be in one of the four categories. Priority 1, P1, referral. P2, groups of special concern. P3, family reunification, and P4, private sponsorship. Next you have Department of State, DOS, Refugee Coordinator. Reviews referral and confirms acceptance into the USRIP. Resettlement Support Center. Pre-screens applicants before the USCIS interview. Educates the applicant about the process. Prepares the case file and applicant's form. Initiates certain biographic security checks as appropriate, including the interagency check via the National Vetting Center. What does this mean? At this stage of the U.S. Refugee Administration Program, your case is handled by the Resettlement Support Center, RSC, which is Church World Service. The RSC will pre-screen your application before your future USCIS interview, explain the refugee process to you, and prepare your official case file, including the forms. They also begin important background vetting by initiating biographic security checks through U.S. interagency systems, including the National Vetting Center. As part of the security process, many applicants will receive an email with instructions to schedule a fingerprint biometrics appointment at a designated facility near them. It is important to attend this appointment promptly as these security checks are required before your case can move forward to the USCIS interview stage. USCIS captures photographs and fingerprints and initiate biometric security checks against DoD, FBI, and DHS holdings. Reviews biographic and biometric security checks results to assess any impact on eligibility or discretion. Interviews refugee applicant. Confirms that applicant has been promptly granted access to USRIP.
confirms that applicant has not previously participated in acts of persecution against others, determines whether the applicant is a refugee, determines whether the applicant is admissible in the US, and determines whether applicant is firmly resettled in a third country, determines whether discretions should be exercised favorably to approve the application, initiates electronic recording of proceeding for paperless processing and electronic travel packet creation. Also for this section, I will read the rest of the USCIS website. This is the information before you open the flowchart. US RAP screening. US RAP screening includes both biometric and biographic checks, which occurs at multiple stages throughout the process, including at the time of preliminary resettlement support center interview, before a refugee applicant's departure to the US, and on arrival in the US at a port of entry. The screening of a refugee applicant involves numerous biometric checks that are initiated by the RSC and are reviewed and resolved by US government agencies. These include DOS Consular Lookout and Support System, CLAS. DOS initiates CLAS name checks for all refugee applicants during pre-screening by the RSC. This includes name checks on the applicant's primary names as well as any variations used by the applicant. The checks are complete before the USCIS interview, and USCIS reviews and resolves possible matches either at headquarters or in the field at the time of the interview. The USCIS include evidence of the name check response in the case file. If there is new biographic data requiring review at any time during the adjudication process, USCIS requests any CLAS name checks and place the case on hold until this response is received. Interagency checks. Our robust interagency vetting process screens biographic data, including names, dates of birth, and other data points for all refugee applicants within designated age ranges. The RSC captures this information at the time of pre-screening, and it is subsequently provided to the intelligence community, IC, and law enforcement partners throughout the centralized and coordinated process established in 2022 at the National Vetting Center, NVC. IC screening for refugee applicants began in 2001 and has expanded over time to include a broader range of applicants and records. The interagency checks centralized at the NVC leverages advanced technology and process automation to consistently apply the highest integrity vetting processes across the checks. Before USCIS approves a refugee application, any information returned from an applicant's interagency checks must first be addressed and cleared. If any new information is identified at any time during the adjudication process of a case requiring new interagency checks, USCIS may request the check again as appropriate. Biometric checks. Before or at the time of USCIS interview, applicant fingerprints are submitted and biometric checks are initiated. The biometric checks initiated by USCIS for refugee applicants include FBI fingerprint check through next generation identification, recurring biometric record checks of criminal history and previous immigration data, DHS automated biometric identification system, a biometric record check of travel and immigration history for non-US citizens, as well as immigration violations and law enforcement and national security concerns. Enrollment in IDENT also allows U.S. Customs and Border Protection, CBP, to confirm identity at the port of entry. DoD, Defense Forensic, and Biometric Agency's Automated Biometric Identification System, ABIS. A biometric record check of Department of Defense, DoD, holdings from areas where DoD has or has had a significant military presence. DoD screening began in 2007 for Iraqi applicants and incrementally expanded to all refugee nationalities by 2013. CLAS is a DOS name check database.
that U.S. government agencies use to access critical information for adjudication immigration applications. CLAS contains records provided by numerous federal agencies and includes information on persons with previous visa refusals, immigration violations, criminal histories, and terrorism concerns, as well as intelligence information and child support enforcement data, in addition to containing information from the DOS sources. Sources for information in CLAS includes National Counterterrorism Center, NCTS, and Terrorism Screening Center, TSC, Terrorist Watch List, DHS, CBP's TEC system, Interpol, DEA, HHS, and FBI. Extracts of the NCIC Wanted Person, Immigration Violator, Foreign Fugitive Files, VGTOF, and the Interstate Identification Index. USCIS Interview. The USCIS refugee interview itself, though not a system check, is also a vital part of the refugee screening process. Highly trained USCIS officers conclude extensive in-person overseas interviews with all refugee applicants on each case to elicit information about eligibility for refugee status. During the interview, the officer confirms the basic biographic data of the applicant or applicants, verifies that the applicants was or were properly given access to the USRAP, determine whether the principal applicant has suffered past persecution or has a well-founded fear of future persecution on the basis of race, religion, nationality, membership in a particular social group, or political opinion in his or her home country, determines whether the applicant is admissible to the U.S. and has not participated in persecution of others, determines whether the principal applicant has been firmly resettled in another country, by finding of which would make him or her ineligible for resettlement through the USRAP, and determines whether discretion should be exercised favorably to approve the application. The officer develops lines of questioning to elicit information regarding any involvement in terrorist activity, criminal activity, or the persecution or torture of others, and conducts a credibility assessment consistent with the Real ID Act on each applicant. Before the interview, USCIS officers receive training on country-specific issues for populations they interview, including briefings from outside experts from the intelligence, policy, and academic communities. USCIS National Security Processing. The Controlled Application Review and Resolution Process, known as CARRP, is a USCIS-wide process for handling cases of national security concerns. In general, a national security concern exists when a person or organization has been determined to have a link to past, current, or planned involvement in an activity or organization involved in terrorism, espionage, sabotage, or the illegal transfer of goods, technology, or sensitive information. USCIS trains officers to identify national security concerns in refugee applications and refer those with national security concerns for specific handling in accordance with USCIS policy and procedures. Enhanced FDNS Review, EFR. The USCIS Refugee, Asylum and International Operations Directorate and the USCIS Fraud Detection and National Security Directorate, FDNS, work together on enhanced review of certain refugee cases. This review involves screening data against publicly available social media. FDNS synthesizes this information in an assessment for the USCIS officer. It provides case-specific context, and the interviewing officer can use it to inform lines of inquiry related to the applicant's eligibility and credibility. CBP Vetting and Inspection. Even if USCIS approves an applicant for refugee status, and that individual possesses the required USCIS approved form, I-590, CBP can still find the applicant admissible to the US.
Prior to departure, individuals flying to the US from a foreign country are subject to CBP vetting. CBP inspects applicants for admission to the US upon their arrival at the US port of entry and makes the final determination about whether to admit them into the United States. Now, to the side of this flowchart, you will see the denial process, which means you will also be contacted if you are not approved for the program. They also explain that some of the processes can continue while they are still busy setting up your USCIS case and interviews. Next, you have Panel for Physician or International Organization for Migration Health Division. Provides medical screening. The next required step is the overseas medical screening. This exam is conducted only by an authorized panel physician appointed by the US Embassy and by the International Organization for Migration, often called IOM. You cannot use your own doctor. The purpose for this medical exam is to ensure that applicants entering the US do not pose a public health risk and to identify any medical needs before traveling. During the appointment, the doctor will review your medical history, perform a physical examination, and conduct required tests such as tuberculosis screening and other checks for diseases. They also perform chest x-rays, blood tests, and additional evaluations that may be required. The medical team also documents any significant medical conditions so that resettlement agencies in the US can prepare appropriate support, medications, or follow-up care if needed. Refugees are offered recommended vaccinations before and after arrival in the US, depending on the individual circumstances. Importantly, this medical examination is primarily for public health screening and planning processes. Many common medical conditions do not prevent travel. Once your medical results are cleared and submitted directly to the US authorities, your case can move forward. Resettlement Support Center offers cultural orientation. For this, we will look at coresourceexchange.org, and I will also provide the link. Refugees resettled in the US receive cultural orientation to achieve vital knowledge, skills, and attitudes needed to adapt to their new lives and achieve self-sufficiency. Overseas cultural orientation is conducted at the resettlement support centers. In the US, cultural orientation continues with a local resettlement agency. Collectively, those delivering cultural orientation overseas and domestically create a cultural orientation continuum. This continuum highlights a collaborative effort of resettlement staff across the globe to deliver effective cultural orientation with consistent and harmonized messaging. Some topics covered during the cultural orientation classes include how to find a job, housing rights and responsibilities, US laws, public education for children and adults, ways to learn and practice English, how to use public transportation, banking, credit, and money management basics, how to access healthcare services. Refugee Processing Center assigns the case to a resettlement agency or the Welcome Corps program for placement in an initial resettlement site in the US. IOM arranges travel to the US, issues promissory notes for travel loan, US Customs and Border Protection, conducts additional background checks at port of entry and admits refugee if eligible. Refugee arrives in the US. Domestic Resettlement Agency or private sponsor group provides transitional, social and economic assistance for 30 to 90 days, which may include arranging housing and essential furnishings, food, necessary seasonal clothing, orientation, assistance with access to social, medical, and employment services, and other benefits. And that's it, the entire US RIP process, step by step. Please use the links to read all the available information and do share this video with anyone asking questions about the process. If you have suggestions for a next video, please leave a comment and I'll try my best.
Voordat ons begin, ek het in die vorige video sekere dokumentasie genoem wat jy tydens die proses sal nodig hê. Jy het nie alles nodig om vir die program aansoek te doen nie, maar jy sal dit so gou as moontlik moet kry. Hiervoor beveel ek hierdie webwerf aan, wat deur die Western Cape Refugee Support Group saamgestel is. Daar is nêrens anders in my navorsing waar Suid-Afrikaanse dokumente beter verduidelik word nie, wat dit is en waarom jy dit nodig het nie. Hulle het selfs foto's. Gaan kyk dus gerus en sien wat op jou eie persoonlike saak van toepassing is. Die skakel is in die beskrywing en die eerste vasgesteekte kommentaar. Kom ons begin. Op die USCIS webwerf, onder Related Links, sal jy 'n vloeidiagram vind met die naam Flowchart United States Refugee Administration Program, USRIP. Wanneer jy dit oopmaak, is dit 'n PDF dokument wat so lyk. Kom ons kyk na elke afdeling en wat dit alles beteken. VS Vlugtelingstoelatingsprogram, USRIP. Vlugtelinge is oorsee en moet in een van die 4 kategorieë wees. Prioriteit 1, verwysing, P1. P2, groepe van spesiale belang, P3, gesinshereniging en P4, privaat borgskap. Departement van Buitelandse Sake, DOS, vlugtelingkoördineerder, hersien verwysings en bevestig aanvaarding tot die USRIP. Hervestigingsondersteuningssentrum, RSC, doen voorafkering van aansoekers voor die USCIS onderhoud. Lig die aansoeker oor die proses in. Berei die saakleer en die aansoeker se vorms voor. Begin sekere biografiese sekuriteitsondersoeke, soos toepaslik, insluitend die interagentskap kontrole via die National Vetting Center. Op hierdie stadium van die Amerikaanse vlugtelingsprogram word jou saak deur die Resettlement Support Center, RSC, soos Church World Services hanteer. Die RSC doen 'n voorlopige siftingsproses van jou aansoek voor jou toekomstige USCIS onderhoud. Verduidelik die vlugtelingsproses aan jou en berei jou amptelike sakelêer voor, insluitend vorms. Hulle begin ook belangrike agtergrondsondersoeke deur biografiese sekuriteitskontroles via Amerikaanse interagentskapstelsels, insluitend die National Vetting Center, te initieer. As deel van die sekuriteitsproses sal baie aansoekers 'n e-pos ontvang met instruksies om 'n vingerafdruk biometriese afspraak by 'n aangewese fasiliteit naby hulle te skeduleer. Dit is belangrik om hierdie afspraak betyds by te woon, aangesien hierdie sekuriteitskontrole vereis word voordat jou saak na die USCIS onderhoudsstadium kan vorder. USCIS neem foto's en vingerafdrukke en begin biometriese sekuriteitskontrole teen DoD, FBI en DHS databasisse. Hersien biografiese en biometriese sekuriteitsuitslae om enige impak op geskiktheid of diskresie te beoordeel. Doen vlugtelingsaansoeker onderhoud. Bevestig dat die aansoeker behoorlik toegang tot die USRIP gekry het. Bevestig dat die aansoeker nie voorheen aan vervolging van ander deelgeneem het nie. Bepaal of die aansoeker 'n vlugteling is. Bepaal of die aansoeker tot die VSA toelaatbaar is. Bepaal of die aansoeker reeds stewig in 'n derde land bevestig is. Bepaal of diskresie gunstig uitgevoer moet word om die aansoek goed te keur. Begin 'n elektroniese rekord van papierlose verwerking en die skep van 'n elektroniese reispakket. Om hierdie proses beter te verduidelik, kan ons na die res van die webwerf kyk. USRIP-kering. USRIP-kering sluit beide biometriese en biografiese ondersoeke in, wat op verskeie stadiums van die proses plaasvind, insluitend tydens die voorlopige onderhoud by die Hervestigingsondersteuningssentrum, RSC, voor 'n vlugteling aansoeker se vertrek na die VS en met aankoms in die VSA by 'n hawe van binnekoms. Die kering van die vlugtelingsaansoekers behels talle biografiese ondersoeke wat deur die RSC begin word en deur Amerikaanse regeringsagentskappe hersien en afgehandel word. Dit sluit die volgende in: DOS Consular Lookout and Support System, CLAS.
Die DOS begin klaas naamverifikasie vir enige vlugteling aansoekers tydens voorafkering deur die RSC. Dit sluit naamverifikasie in op die aansoeker se primêre name, sowel as enige variasies wat deur die aansoeker gebruik is. Hierdie verifikasie word voltooi voor die USCIS onderhoud en USCIS hersien en hanteer moontlike ooreenstemmings of by die hoofkantoor of in die veld tydens die onderhoud. USCIS sluit bewys van die naamverifikasie uitslag in die sakelêr in. Indien daar op enige stadium tydens die proses nuwe biografiese inligting is wat hersien moet word, versoek USCIS 'n verdere klaas naamverifikasie en plaas die saak op wagtyd totdat die uitslag ontvang is. Interagentskap kontrole, IAC. Ons interagentskap keuringsproses sif biografiese data, insluitend name, geboortedatums en ander datapunte van alle vlugtelingsaansoekers binne aangewese ouderdomsgroepe. Die RSC versamel hierdie inligting tydens voorafkering, waarna dit aan die intelligensiegemeenskap, IC, en wetstoepassingsvernote verskaf word, deur 'n gesentraliseerde en gekoördineerde proses, wat in 2022 by die National Vetting Center, NVC, ingestel is. IC-kering van vlugtelingsaansoekers het in 2001 begin en is met voorloop van die tyd uitgebrei om 'n breë reeks aansoekers en rekords in te sluit. Die interagentskap kontrole wat by die NVC gesentraliseer is, maak gebruik van gevorderde tegnologie en prosesautomatisering om konsekwent keringsprosesse van die hoogste integriteit toe te pas. Voordat USCIS 'n vlugteling aansoek goedkeur, moet enige inligting wat uit die aansoek se interagentskap kontrole terugkeer, eers aangespreek en opgeklaar word. Indien enige inligting op enige stadium tydens die proses geïdentifiseer word wat verdere interagentskap kontrole vereis, kan USCIS die kontrole weer aanvra soos toepaslik. Biometriese toetse. Voor en tydens die USCIS onderhoud word die aansoeker se afdrukke ingedien en biometriese toetse begin. Die biometriese toetse wat deur USCIS vir vlugtelingaansoekers geïnisieer word, sluit die volgende in: FBI vingerafdruk toets deur Next Generation Identification, herhalende biometriese rekordtoetse van kriminele geskiedenis en vorige immigrasiedata. DHS Automated Biometric Identification System, IDENT, 'n biometriese rekordtoets van reis- en immigrasiegeskiedenis vir nie-VSA burgers, sowel as immigrasieoortredings en wetstoepassings en nasionale sekuriteitskwessies. Registrasie in IDENT stel ook die Amerikaanse douane en grensbeskerming, CBP, in staat om identiteit by hawe van binnekoms te bevestig. DoD, Defense Forensics and Biometric Agency, Automated Biometric Identification, 'n biometriese rekordtoets van die Departement van Verdediging, DoD, word gedoen waar die DoD 'n beduidende militêre teenwoordigheid het of gehad het. DoD-kering het in 2007 vir Irakse aansoekers begin en is geleidelik uitgebrei na alle vlugtelingsnasionaliteite teen 2013. CLAAS is 'n DOS naamverifikasie databasis wat deur Amerikaanse regeringsagentskappe gebruik word om kritieke inligting vir die adjudikasie van immigrasieaansoeke te verkry. CLAAS bevat rekords wat deur talle federale agentskappe verskaf word en sluit inligting in oor persone wat vorige visumweierings, immigrasieoortredings, kriminele geskiedenisse en terrorisme kwessies, asook intelligensie-inligting en data oor kinderonderhoud vereis is. Benewens inligting uit DOS-bronne, sluit bronne vir inligting in CLAAS ook die Nasionale Counter-Terrorism Center, NCTC, en Terrorism Screening Center, TSC, terroriste waaklys, DHS, CBP, se tekstelsel, Interpol, DEA, HHS en FBI, uittreksels uit die NCIC, Wanted Person Immigration Violator, Foreign Fugitive Laws, VGTOF, en die Interstate Identification Index. USCIS onderhoud.
Die USCIS vlugtelingsonderhoud self, hoewel dit nie 'n stelseltoets is nie, is 'n noodsaaklike deel van die vlugtelingskeuringproses. Hoogopgeleide USCIS beamptes voer uitgebreide persoonlike oorseese onderhoude met alle vlugtelingsaansoekers in elke saak om inligting en geskiktheid vir vlugtelingstatus te verkry. Tydens die onderhoud bevestig die amptenare die basiese biografiese data van die aansoeker, verifieer dat die aansoeker behoorlik toegang tot die USRIP gekry het, bepaal of die aansoeker in die verlede vervolging ervaar het, of 'n vrees vir toekomstige vervolging het, op grond van ras, godsdienst, nasionaliteit, lidmaatskap van 'n bepaalde sosiale groep of politieke opinie in sy of haar tuisland. Bepaal of die aansoeker tot die FSA toelaatbaar is en nie aan vervolging van ander deelgeneem het nie. Bepaal of die hoofaansoeker reeds stewig in 'n ander land hervestig is, wat hom of haar ongeskik sou maak vir hervestiging deur die USRIP, en bepaal of diskresie gunstig uitgevoer moet word om die aansoek goed te keur. Die beampte ontwikkel vraaglyne om inligting te verkry oor enige moontlike betrokkenheid by terrorisme-aktiwiteite, kriminele aktiwiteite of die vervolging of marteling van ander en doen 'n geloofwaardigheidsbeoordeling in ooreenstemming met die Real ID-wet vir enige aansoeker. Voor die onderhoud ontvang USCIS beamptes opleiding oor landspesifieke kwessies vir die bevolkings wat hulle ondervra, insluitende inligtingsessies deur eksterne kundiges uit die intelligensie, beleids- en akademiese gemeenskappe. USCIS Nasionale Sekuriteitsverwerking. Die Controlled Application Review and Resolution proses, bekend as CIRRP, is 'n USCIS-wye proses vir die hantering van sake met nasionale sekuriteitskwessies. Oor die algemeen bestaan 'n nasionale sekuriteitskwessie wanneer 'n persoon of organisasie bepaal is om 'n skakel te hê met vorige, huidige of beplande betrokkenheid by 'n aktiwiteit of organisasie wat betrokke is by terrorisme, spionasie, sabotasie of die onwettige oordrag van goedere, tegnologie of sensitiewe inligting. USCIS lei beamptes op om nasionale sekuriteitskwessies in vlugtelingsaansoeke te identifiseer en die sake volgens USCIS beleide en prosedures vir spesiale hantering te verwys. Verbeterde FDNS oorsig, EFR. Die USCIS Refugee Asylum and International Operations Directorate en die USCIS Fraud Detection and National Security Directorate, FDNS, werk saam aan verbeterde oorsig van sekere vlugtelingsake. Hierdie oorsig behels die sif van data teen openbaar beskikbare sosiale media. FDNS kombineer hierdie inligting in 'n assessering vir die USCIS beampte. Dit verskaf saakspesifieke konteks en die onderhoudsbeampte kan dit gebruik om verdere vraaglyne te reg wat verband hou met die aansoeker se geskiktheid en geloofwaardigheid. CBP keuring en inspeksie. Selfs al keer USCIS 'n aansoeker vir vlugtelingstatus goed en besit daardie persoon die vereiste USCIS goedkeuringsvorm I-590, moet CBP steeds bepaal dat die aansoeker tot die VS toelaatbaar is. Voor vertrek word individue wat vanaf die buitelandse land na die VS vlieg aan CBP-keuring onderwerp. CBP inspekteer aansoekers vir toelating tot die VS en hul aankoms by 'n Amerikaanse hawe en neem die finale besluit oor of hulle tot die VS toegelaat word. En hier word dan ook verduidelik, as jou aansoek afgekeur word, sal jy gekontak word. Die volgende proses is goedkeuring. Internasionale Organisasie vir Migrasie, Gesondheidsafdeling, voorsien mediese keuring. Die volgende vereiste stap is die oorseese mediese keuring. Hierdie ondersoek word slegs deur 'n gemagtigde paneelgeneesheer wat deur die Amerikaanse ambassade aangewys is en deur die Internasionale Organisasie vir Migrasie, dikwels IOM genoem, uitgevoer. Jy kan nie jou eie dokter gebruik nie. Die doel van hierdie mediese ondersoek is om te verseker dat aansoekers wat die VS binnegaan nie 'n openbare gesondheidsrisiko inhou nie en om enige mediese behoeftes voor reis te identifiseer. Tydens die afspraak sal die dokter jou mediese geskiedenis nagaan, 'n fisiese ondersoek doen en vereiste toetse uitvoer, soos tuberkulose sifting en ander kontrole vir oordraagbare siektes.
Verwag ook borskas-ekstrale, bloedtoetse en bykomende evaluasies wat vereis word. Die mediese span dokumenteer ook enige beduidende mediese toestande, sodat hersieningsagentskappe in die VS toepaslike ondersteuning, medikasie of opvolgsorg kan voorberei indien nodig. Vlugtelinge sal sekere aanbevele inentings aangebied word, voor vertrek of na aankoms in die VS, afhangende van individuele omstandighede. Dit is belangrik om te weet dat hierdie mediese ondersoek hoofsaaklik vir openbare gesondheidssifting en beplanningsdoeleindes is. Baie algemene mediese toestande verhoed nie reis nie. Sodra jou mediese uitslae goedgekeur en direk aan Amerikaanse owerhede voorgelê is, kan jou saak verder vorder. Hervestigingsondersteuningssentrum bied kulturele oriëntasie aan. CauseSourceExchange.org. Die skakel is in die beskrywing en die eerste vasgesteekte kommentaar. Vlugtelinge wat in die VS hervestig word, ontvang kulturele oriëntering om noodsaaklike kennis, vaardighede en houdings aan te leer wat nodig is om by hulle nuwe lewens aan te pas en selfstandig te word. Oorseese kulturele oriëntering word by die Resettlement Support Center aangebied. In die VSA gaan kulturele oriëntering voort, saam met 'n plaaslike hervestigingsagentskap. Gesamentlik vorm diegene wat kulturele oriëntering oorsee en binnelands aanbied, 'n kulturele oriënteringskontinuum. Hierdie kontinuum beklemtoon 'n samewerkingspoging van hervestigingspersoneel reg oor die wêreld om doeltreffende kulturele oriëntering met konsekwente en geharmoniseerde boodskappe te lewer. Sommige onderwerpe wat tydens kulturele oriënteringsklasse behandel word, sluit in hoe om werk te kry, behuisingsregte en verantwoordelikhede, Amerikaanse wet, openbare onderwys vir kinders en volwassenes, maniere om Engels te leer of te oefen, hoe om openbare vervoer te gebruik, basiese beginsels van bankdienste, krediet en geldbestuur, hoe om toegang tot gesondheidsdienste te kry. Refugee Processing Center verwys die saak na 'n hervestigingsagentskap of die Welcome Corps program, verplasing by 'n aanvanklike hervestigingsplek in die VSA. IOM reël reis na die VSA, reik skuldbewyse vir die reislening uit. US Customs and Border Protection doen addisionele agtergrondondersoeke by die hawe van binnekoms en laat die vlugteling toe indien geskik. Vlugteling arriveer in die VSA. Binnelandse hervestigingsagentskap of privaat borggroep verskaf oorgang sosiale en ekonomiese bystand vir 30 tot 90 dae, wat kan insluit reël van behuising en noodsaaklike meubels, kos, nodige klere, oriëntasie, hulp met toegang tot maatskaplike, mediese en werksdienste en ander voordele. En dit is dit. Die hele USRIP-proses stap vir stap verduidelik. Ek hoop jy het dit nuttig gevind. Gebruik gerus die skakels om al die beskikbare inligting te lees en deel asseblief hierdie video met enige iemand wat vrae oor die proses het. As jy voorstelle vir 'n volgende video het, los gerus 'n kommentaar en ek sal my bes doen.